basuh ke main-main anak-anak aku dia teh main bola. Oi, mana tu, oi? Mana tu? Hah? Ada? Nah, lah. Itulah orang-orang yang mula di kaki gunung. Masuk ke YouTube. Jalan lah. Cepet lah. Salam lah. Malam. Hey, masuk video YouTube. Video. Cila ya, masuk video YouTube. Mana? Wah. Hop. Hai. Masuk kamera dulu. Kamera. Ya, inilah pendakian paling terbaik dunia. Pendakian paling terbaik dunia. Okey.
mampir lah masa itu. Wah.